Neću puno pričati o tome, ali vi Bosanci, vi ste najkreativniji ljudi što se tiče te stvari, psovke. Znači, Bože sačuvaj, jel B kao pozdrav ili P kao proj? Razumijem bolje od nego što pričam. Sunce ti kalesa. Svima dobro večer ili dobar dan, kada god gledajte ovaj video. Ja sam Ale i danas ću pričati o nešto što stvarno volim, a to je bosanski jezik. Ja sam došao ovdje prije 6 godine, malo više od 6 godine i nisam znao ništa od bosanski, znači bilo kompletno novi jezik i ću danas pričati kako sam naučio ovaj lijep jezik, ali prije što počnem moram reći da je bosanski vrlo težak jezik. Ja pričam arapski, pričam engleski, imao sam neki kursevi od njemački, od svi ovi jezike. Bosanski je definitivno najteže. Mi smo na fakultetu studirali na engleskom i kad sam došao, mislim, svi pričaju engleski, kolega pričaju engleski, profesori pričaju engleski. Većina kolega su bili Bosanci, ali bilo je i stranci, Arapi, Njemci i tako dalje. Tako da nije bilo hitno da naučiš na početku jezik, ali ja sam htio početka da naučim i trudio sam da naučim jezik. Ja sam uvijek družio sa Bosancima i uvijek sam slušao kako ljudi pričaju. Imali smo jedan kurs na početku prvoj godini od bosanski jezik, međutim mi smo imali jedna profesorica koja je sjajna i puno velim, ali imala je i način učenja kojem, ne znam, ona je uvijek pričala na bosanskom i nas učila na bosanskom, mislim, ja sam nov, nisam toliko razumio i ovaj kurs je bilo extracurricular, znači da nema ocjene, nije ocijenjen, ne moraš biti tu, tako da sam otišao samo 3 puta. Ali eto, šta ćeš, pričam sada dobro, tako da nije problem, jel tako? I kako sam rekao, ja sam uvijek družio sa Bosancima. I na početku je, mislim, dobro, u fakultetu mi smo svi pričali na engleskom, ali kad sjedimo vani i svi Bosanci, mislim, ja ništa ne razumijem. Razumijem na neki riječi na početku koji sam pitao, ali nije baš. Ali htio sam probati da li mogu da dajem ljudi percepcija da ja znam bosanski, a stvarno ne znam bosanski. Tako da sam naučio neke riječi, to su bile da, ne, šta, zašto, gdje, kada, ozbiljno i jedna vrlo ključna rečenica, a to je bila razumijem bolje od nego što pričam. Okay. Tako da kad smo sjeli u jednoj grupi, ima neko ko nisam znao, nije moje kolege, ko nismo poznali prije, znaš, ljudi sjedaju, pričaju, ja samo slušam, samo gledam i slušam kako ljudi pričaju. I kad dođe do jedna tačka gdje jedan je, znaš, vrlo uzbuđen ono što priča, ja kažem, ozbiljno, kaže yes, bla 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 bla, onda nastavi. Pričaju i neko mi gleda, priča, kažem, šta? Dobro, onda priča i dalje. Tako da sam pitao kao open-ended question i ljudi su nastavili. I uvijek je došla do jednu tačkicu, jedan point, ne znam, mogu to reći. I ljudi gledaju, mislim, neki su skontali da ja ne znam. Kažem, na primjer, priča, kažem, ozbiljno. Nije bilo baš tačno na vrijeme. Kažem, znaš ti bosanski? Ne znam. Ali neki ljudi, na primjer, ja kažem, to baš pričaju. Ja sam, daj mi šansu da pričaju, oni pričaju. A posle neka vremena gleda me i kaže, baš dobro pričaš bosanski. Kažem, hvala, razumijem bolje od nego što pričam. A ono što je vrlo lijepo u Bosni, da je bosanski narod je vrlo društven narod, vrlo ste ljubazni i uvijek sam
osjetio da ljudi su, da daju podršku i baš voli kad neko stranac pokušava da nauči bosanski, tako da sam imao prelijepo iskustvo što se tiče toga. To je bilo na početku. Jedna druga stvar sam dobro naučio bosanski je djevojke. Naučio sam baš dobro od djevojke, pošto na početku, znaš, ti si na fakulteti, pričaš neke stvari, mi smo bili na kliniku, počeo sam eto malo naučiti neke stvari, a sa djevojkama, mislim, pričaš u ljubavi, pričaš u budućnost, pričaš u snove, neki baš kompletno nove stvari za mene. I mislim, većina djevojke su pričale engleski, ali bilo i neki ko nisu znali engleski. Bilo su neki, na primjer, na početku, znaš li engleski? Ja pitam, kaže, yes. Okay, that is so great, you know, it's fine. I mean, I'm trying to learn Bosnian, but it's a little bit of a relief to talk to somebody in English, you know what I mean? Yes. Okay, so tell me, what are you doing? What are you doing right here? Yes, good. Yeah, I don't think you understood my question. Like, what do you study? What do you do? A little bit. Anyway, a znaš, nekada pričaš s ljudima, iako ima hemija, nije potrebno puno riječi, ali posle neka vremena, mislim, trudim se da upoznam ona s kim pričam, tako da, koristio sam Google Translate. Mislim da bi bilo malo simpatično tada, što pričaš, ne možeš puno pričati, onda moraš gledati ta riječ, šta ovo znači, šta ono znači, tako da, eto, puno sam zahvalan oni svi koji sam upoznao. Posle 1,5 dana došlo je do vrijeme gdje razumio sam dosta, stvarno, ali nisam baš pregovorio još, znaš. Ali tada počeo sam gledati Lud, zbunjen, normalan. A posle prva sezona odmah sam pregovorio. Znaš što, pošto ova serija je snimljena ovdje u Sarajevu, imaju taj akcenat i kad gledam, mislim, imamo taj opcije da stop Google Translate. Mislim, kad pričam sa ljudima uvijek pitam, ali mislim, nije pristojno i dosadno je kad šta je ovo znači, šta znači. Tako da sam naučio puno i posle prva sezona odmah sam pregovorio i naučio sam od njih neke ključne riječi i rečenice. Jedna od njih je bila sunce ti kalajsa. Mislim, ja nisam znao šta to znači, pitao sam kolegama, prijateljima, šta znači to? I mislim, neki su pokušali da objašnjaju, ali bila je jedna posebna rečenica od ove serije. I uvijek kad sam pričao sa ljudima i kažem ovu rečenicu, oni su smijeli. Kao, znaš, jedan stranac kaže sunce ti kalajsano. I bilo je ovo fazon, znaš, ljudi smiju, tako da sam uvijek sam rekao ovu riječ, kao, ali kako si? Dobro sam, sunce ti kalajsano. Dobro pričaš bosanski, ali kako da ne pričam, ovo sam ovdje 2 godine, sunce ti kalajsano. Ali volim te, sunce ti kalajsano. Eto i tako dalje. Mislim, neko su kaže da je psovka, neko su kaže da nije psovka, sunce ti kalajsano. Ne znam, ja osjećam da nije, ali ne bi znao. Šta vi mislite, jel sunce ti kalajsano je psovka ili ne? Pišite u komentarima dole. Jedna druga stvar na tu temu je psovke, mislim, neću puno pričati o tome, ali vi Bosanci, vi ste najkreativniji ljudi što se tiče te stvari, psovke. Znači, bože sačuvaj, ja sam došao ovdje i sjedim s jednom kolegu i jedan priča, kaže, sunce. Kažem, čekaj, sunce, jel nije tebi daleko, mislim da nije vruće. Dobro razumijem, mislim, sunce, da je sunce potrebno je za život. Dobar. Kaže, hlijeb. Hlijeb? Pitam drugi. Hlijeb, onaj. Kaže, jest.
hljeb? Mislim, brat, ne razumijem, jel moj hljeb? Neki hljeb? Što? Zašto? Dobro, neću više pričati o ovome, ovo je dobar kanal, neću pričati više o tome, ali kreativni ste, svaka čast, nastavimo i dalje. Ima neke stvari u bosanskom jeziku koji su bile i mislim još uvijek malo drugačije od nas. Kod nas na arapskom jeziku nemamo mi slova p, imamo samo b. I mislim da puno ljudi to znaju, tako da mislim mi ne čujemo ta p, čujemo b, kao da je rekao je to papir. Ako ja to kažem babir, mislim ja ne čujem razlika. Sada je bolje, ali nije bilo baš to isto na engleskom. Tako je bilo neke situacije. Naprimjer, sjećam se, otišao sam jednom na studentsku službu sa moj drugom, okay? Otišli smo tamo i bile 2 službenice i 2 studenice i ja sam morao pisati nešto za boravak, okay? I napišem i morao sam napisati riječ boravak, međutim nisam znao jel B ili P, okay? I pišem i kažem, oprostite, kako da napišem boravak, jel B kao pozdrav ili P kao proj? Počeli smijeti ove studentice, moj drug smije i vidim za službenicu ja nisam razumio, rekla ja ću to napisati i poslije toga moj prijatelj je rekao, nisi rekao kako treba. Eto, nisam razumio. I shvatio sam i poslije neka vremena da bio sam samopouzdan u bosanski, ali skontao sam da je određen procenat je bilo falš, je bilo fake samopouzdanje, pošto sam pretpostavljao da znam šta neki stvari znače, a ja ne znam. Naprimjer, daću primjer, bili smo u jednom dijeljenju, čekamo naš doktor i ja sam drug i drugarica, kolege, i ja pjevam jedna pjesma od Parni Valjak. I kako ide? Pljuga na pljugu, jednu na drugu. Tako, se znate. I kažem, vidi kako je lijep tekst. Mislim, kako su ovo skontali. Pljugu na pljugu. I jednu na drugu, mislim, baš poetik, I moji kolege gledaju, molim? Pa znaš, imam pljugu na pljugu, kao i, handshake. Kaže, znaš šta znači pljuga? Kažem, jes, kad neko pljuge, znaš. Kaže, ne, kaže, to pljuniti, ne, pljuga je cigaret. Eto, to je sam znao. Bilo jedna drugi stvari, vozio sa prijateljima, vozimo ka Boračko i bilo je isto od Parni Valjak. I pjevam znaš, i sada majmuna pita gdje je utja. I ja pjevam, i sada majmuna pita. Onda svi počeli smijeti. Kažem, prijatelji, molim vas, mislim, ja znam da ne pjevam toliko dobro, ali nemojte mi toliko povriježiti. Znate, mislim, moj auto, ne možete toliko mi povriježiti tako. Kaže, šta si rekao? Kažem, pjevam, šta si pjevao? Kada mi sada majmuna, ne znam šta je radio ovaj čovjek, majmuna, povrijedi nju, ne znam. Kaže, ale, ovo je mahmurna. I onda sam naučio taj riječ, mahmura. Mislim da ima korijen arapski, pošto mi kažemo mahmur, kad je neko hangover, znaš, kad popio previše, ne znam. Bilo je još jedno, mislim, vozim sa jednom drugaricom i pored nas 2 auto, idu prebrzo i kaže ona, pa vidi se trkaju. I dobro, možda je bolje da ne kažem što sam mislio o tome, ali eto, skontali ste kako sam imao to fake samopouzdanje. Sada kad čujem neke riječi,
Moram se pitat, je li to stvarno to što znači ili ja pretpostavljam da ono što znači. Eto. Kad sam bio ovdje 3. godina, na začetku 3. godina, mislim, pričao sam dobro sa ljudima, u restoranima, sa djevojkama, mislim, baš opšteno tako. Ali mi smo tada završili ove predkliničke predmete i išli smo u 4. godinu na klinici. I to je bilo baš drugačije svijet, mislim, baš više službeno, razumiješ, više profesionalno i neke stvari što nisam baš puno razumio. Tako da sam tada počeo sam čitati više knjige, bosanske knjige, medicinske knjige i da naučim i svi pacijenti su bili vrlo ljubazni, uvijek kažem ja sam stranac, izvinite molim vas, ako ništa ne znam, pitat ću kolege, ali svi ljudi su bili ljubazni i cijenili da ja stvarno tu želim da naučim i posle toga bilo je stvari bolje, pošto sam više čitao i bio sam više samopouzdan. I na kraju mogu reći da sam naučio većinu stvari prvo od ljudi u Bosancima, pa onda od TV i radio, pa onda i knjige. I ja stvarno volim bosanski jezik, baš je lijep, bogat riječi i fino, lijepo zvuče, znaš. I mislim da sam prešao sada taj faza gdje moj bosanski je simpatičan, sladak, znaš. Ali sretan sam da sam došao sada da mogu tečno pričati, da mogu profesionalno pričati, više službeno pričati, pošto sada radim sa pacijentima i ne želiš tvoj doktor da zvuče sladak ili simpatično, hoćeš tvoj doktor da zvuče profesionalno, je tako? Eto, i ovo je priča kako sam naučio bosanski, nadam se da ovaj video je bilo zanimljiv, interesantno, smiješno, bilo što za vas. I ako je bilo, onda lajkujte ga, stavite komentar i podijelite ga sa drugovima, tako možete da mi dajete podršku da nastavim i da napravim i druge vidije. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se sljedeća nedelja.